Yes, reka nongere mbahereze ikaze we wakanze subscribe, share and comment. Ndizera yuko ibintu byose bikomeza kugenda neza gatanu kuri gatanu. Nkuko mubibona twifashishije amwe mu mashusho ndetse n'ifoto y'umutoza Fahami Alotifi wamaze kuba atereka umukono ku masezerano w'imyaka 2 akajya ahembwa ibihumbi 3500 by'idolari, ubwo ni miliyoni zigera muri 5 za buri kwezi muri rusange. No kuvuga ngo rero uyu mutoza akaba asimbuye witwa Robertinho Goncalves de Carume wamaze kuba agenda. No kuvuga ngo uyu mutoza rero ni umutoza w'umunyatunisia watozaga ikipe ya Mukura Victory Sport, akaba yamanutse i Kigali kabisa yaje gutoza ikipe ya Rayon Sport. Numwe mu batoza batsinze Rayon Sport arere turu ayikuraho amanota 6, nyamara iza kumusezerera mu gikombe cy'amahoro ku giteranyo cy'igitego kimwe ku busa. No kuvuga ngo uyu mutoza yakomeje kugenda agora cyane mu buryo bw'imikinire, agora ikipe ya Rayon Sport. Nabo rero niyo mpamvu batekereje uyu mutoza Fahami Alotifi bakavuga bati reka tumuzane kubera yuko turabona hari aho ashobora kugeza ekipe ya Rayon Sport muri rusange, kabone yuko bagiye no kujya mu marushanwa mpuzamahanga CAF Confederation Cup. Nuko bango rero uyu mutoza akimara kugera mu ikipe ya Rayon Sport yaravuze ati rwose ikipe ya Rayon Sport ni ikipe iri public, ni ikipe kabisa izwi ku ruhando mpuzamahanga, ni ikipe dukeneye yuko ikomera nkuko yahoze kubera ko ibigwi byayo ndabizi cyane. Ati rero nje kubaka bimwe mu byo Robertinho Goncalves de Carume atakoze, atariko kabisa nje kugira ngo tugire dufatanye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Nukuvuga ngo rero nibyo naba muvuzeho Fahami Alotifi. Nukuvuga ngo iyi nkuru nayitangaje mu bambere, ni ngiye munyamakuru wa mbere wayitangaje hano mu Rwanda. Bamwe barambwira bati bantega iminsi, barambwira bati reka dutegereze turebe yuko uyu mutoza azaza, ati nataza urwego rwawe tuzaba tugeze gute turubonye muri rusange. Nanjye rero nimugoroba navuze ni Imana ishimwe kabisa igitangazamakuru cyanjye hari ukuntu gisigaye kigenda kikagera kure, kikagera mu nguni z'abayobozi z'ama ekipe muri rusange. Ewana kabisa za ndani mba ngiye nzifite, nkuko bamwe basigaye banyita ngo the book of transfer window. Ewana kabisa nanjye mba ngiye nyafite 5 kuri 5, ariko icyo nakubwira cyo nkuko turi muri transfer window kabisa, nukuvuga ngo uyu mutoza hari bamwe mu bakinnyi agiye gukura mu ikipe ya Mukura Victory Sport abazana mu ikipe ya Rayon Sport. Uwa mbere n'uwitwa Uwumukiza Obedi ukina kuri kabiri k'ikipe ya Mukura Victory Sport, nyuma yuko uwitwa Serumogo Ali Omari ndetse na Fitina Ombarenga uri mu mwuka mubi we n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Wana kabisa baravuze bati tugomba gushaka nimero 2 ugomba gusimbura abano bagabo uko ari babiri muri rusange. Ati nubwo Ombarenga Fitina yaba ahari atariko ntago tumwizeye neza, ati kubera ko yagiye atanga amashemi tactique mu gihe ntago twizera yuko igihe twaba twahuye n'ikipe ya APR nubundi atadutanga muri rusange. No kuvuga ngo rero iyi kipe ikaba igiye kumanura uwitwa Uwumukiza Obedi. Uyu mutipe nawe akaba yaraye abonye korapu cyangwa se abaye mwiza mu bakinnyi 11 yaje mu ikipe 11 y'abakinnyi babaye beza hano mu Rwanda muri Rwanda Premier League. Ewana kabisa uyu mukinnyi akaba ari umukinnyi mwiza ukina kuri kabiri, ni umukinnyi ufite monte, ni umukinnyi ufite amacenga, ni umukinnyi kandi ukinisha mu mutwe, ufite mentalite. Urumva rero ikipe ya Rayon Sport iramutse ibonye uyu mukinnyi kabisa byaba ari impeccable. Biravugwa yuko uyu mukinnyi ashobora kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport kuri miliyoni 12, ariko agent wiwe akaba arimo gushaka miliyoni 15 muri rusange. Ariko ibiganiro bigeze kuri 75%. Uyu mukinnyi Uwumukiza Obedi Ewana kabisa ameze neza cyane, nanjye namushimira abareyo. Ariko se muramwakiriye, ariko se mwakira transfer ngenda mbagezaho, mugende mubitubwira, munabitwereka muri comment, munabitwereka muri like, munabitwereka mukanda subscribe kabisa. Niyo ngenzi nicyo gihe ni nako kanya
kugira ngo tujye dukomeza twibanira 5-5 kuko nanjye ndabakunda cyane 5 ku kandi. Nukuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport ntago ari uw'umukiza Obedi gusa ishaka gukura muri Mukura Victory Sport, ahubwo ishaka kumanura n'undi mukinnyi witwa Ndimbumba Jordan. Uyu nguyu rwose n'umukongomani kabisa ushobora kuza gusimbura uwitwa Aruna Musa Majaliwa ewana kabisa wamaze kuba yisubirira iwabo muri mu Burundi ewana kabisa. Uyu mukinnyi yagiye akomeza gukorogana cyane n'ikipe ya Rayon Sport, ariko uwitwa Aruna Musa Majaliwa ashobora gusimburwa n'umukongomani witwa Jordan Ndimbumba kabisa. Yabaye umukinnyi mwiza, n'umukinnyi wagoye ikipe ya Rayon Sport ubwo bakinaga imikino ibiri igiye itandukanye yo muri shampiyona. Urumva rero ikipe ya Rayon Sport nayo yaba ikomeje kugenda yiyubaka kugira ngo izarebe yuko haraho yagera mu ruhando mpuzamahanga muri CAF Confederation Cup. Ikindi kandi wamenya nuko witwa Destiny Maranda nawe nagiye mubabwira n'abakinnyi bagera kuri 4. Destiny Maranda kabisa, uyu mukinnyi nawe akaba ari umwe mu bakinnyi beza. Destiny Maranda yaturutse mu Magaju muri phase ya Rwanda Premier League yakinnye mu Magaju. Phase retour ikipe ya Mukura ihita imugura imukuye mu Magaju. Ikipe ya Rayon Sport rero irashaka kumugura imukuye muri Mukura kabisa, ibintu bikagenda neza 5-5 kuri miliyoni 10 ewana kabisa, ibintu bikagenda bigenda neza 5-5 ewana kabisa. Njemba nababwiye ni nzajya ngenda nyabakurikiranira 5-5 bucece. Wirinde amakuru aziri muha no gusesereza, uyirinde ngo umukinnyi ngo araje ngo arasinye utarabona tereka umukono ku masezerano. By the way, reka mbabwire ni biba bivugwa kubera yuko ubu ngubu tuvugana nshobora kukubwira ngo transfer igenze gutya, cyangwa se uyu mukinnyi ari kuvugana n'iyi kipe na Rayon Sport ewana kabisa. Abandi bakinnyi abandi bayobozi bagahita baca ku ruhande bakavuga bati reka uyu mukinnyi tumusinyishe mbere, ngira ngo ikipe ya Rayon Sport itaramusinyisha. Ndumva rero kumbwira ngo natangaje ibihuha, kumbwira ngo ibyo ngo ntanga ngo twarasaze. Nshuti yanjye, by the way, niba nawe ufite amakuru azirimo no gusesereza yazanuye akubite hasi, buri wese agende akuramo amakuru yiwe amunogeye, uyanyanyagize hasi nkuko nanjye mbigenza, kuko njyewe nayumva nagiye nkandagira. Kandi buriya iyo umukinnyi ataratereka umukono ku masezerano biba bigoye yuko yaba umukinnyi w'ikipe runaka, yaba confirm yaba ibivugwa byose nzajya nzambikubite hasi, ariko njyewe nzajya mbahereza amakuru y'ibirimo amakuru ari zandani, amakuru ya ndani kabisa. Njyewe nzajya ngenda anyagarukaho 5-5. Nukuvuga ngo rero twari turi kuwitwa Destiny Maranda kuri miliyoni 10 ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Mujye mwumva n'imvugo umuntu abagiye akoresha, ashobora cyangwa se no ashobora kuza, ashobora no kugenda. Icyo kintu mujye mucyumva, ariko bigendanye n'umutoza Fahami Latifi ushobora kubakombeka bitewe nuko yagiye abatoza, arabazi cyane. Urumva rero byaba byiza muri rusange. Ikindi nagira ngo mvuge ku ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo, abantu barimo kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport ibikorwa byayo birimo kugaragaramo uwitwa Irambo Nagisa. Rwose kabisa nibyo, kubera ko niwe umupira w'iki gihe wubakiyeho, kubera ko uyu mukinnyi cyangwa se uyu muyobozi nicyo bamuzaniye kuba umuntu ushinzwe umupira w'amaguru mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo rero iki kintu mujye mugishyiraho umucyo, niba murimo kumubona mu bikorwa bya buri munsi. Eric Irambo Nagisa yabaye umukinnyi mu ikipe ya Rayon Sport, azi aho agomba kubikora, gukora ikintu kikagenda neza no gukora ikintu kikaba cyagaragara nabi. Urumva rero ikipe ya Rayon Sport, kuba mutarimo kubona Bwana Twagira Estode, kuba mutarimo kubona ya komite yose mugiye muzi, ngira
ngo ntabwo icyo ngicyo ari ikibazo, ahubwo Irambona Eric Gisa kabisa abarimo kugenda abikurikirana nk'umuyobozi ushinzwe umupira w'amaguru mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ni nawe urimo kugenda uvuga ati uyu mukinnyi yagira icyo akora, uyu mukinnyi yagira icyo akora, umukinnyi yagira icyo akora, ndumva twamuganiriza nawe tukamuzana. Ni ukuvuga ngo ku munsi wo kuwa mbere baratangira kuganiriza abakinnyi b'abanyamahanga, nabo turagenda tubaganirira uko ibiganiro byagiye bigenda, ariko buno buyobozi buri mu cyitwa mercato, no kureba ukuntu ikipe ya Rayon Sport itazongera gusufura cyangwa se ngihure n'ikibazo kijyanye na financial muri rusange. Abakunzi ba Rayon Sport ngewe ndanabashimira cyane bitewe nuko benshi mwagiye mukanda subscribe kuri iyi channel. Wana kabisa appreciate for supporting this channel. Wana kabisa muri abantu babasirimu cyane, ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR, abakunzi b'ikipe ya APR kabisa cyane, ndumva ibintu byose ari neza cyane. Ikindi wamenya mu ikipe ya Rayon Sport aba bakinnyi barimo kugenda bavugwa yuko bagiye gusohoka, abo twamaze kuba tugenda dutera icyumvirizo nuko umukinnyi witwa Nsabimana Aimable kabisa muri defense ashobora kuba atandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport igazana uwitwa Rushema Chris nawe imukuye muri Rayon muri Mukura Victory Sport. Urumva rero ibintu biba birimo kugenda neza 5-5. Ikindi wamenya nuko uyu mukinnyi Nsabimana Aimable aramutse atandukanye n'ikipe ya Rayon Sport ashobora kugenda akajya kuba kapiteni w'ikipe ya AS Muhanga. AS Muhanga yahariya mu majyepfo mu karere ka Muhanga kabisa yamaze kuba izamuka mu gice mu cyiciro cya kabiri cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda. Wana kabisa ibintu bikaba bikomeza kugenda bigenda neza 5-5. Ikindi wamenya nuko rwose aya makuru uyandika ahantu aya makuru y'uwitwa Serumogo Ali Omari kabisa muri Kiyovu ashobora gusubiramo kubera ko baramwaprochinze ati isa yari yose ashobora gusubiramo kubera ko ni free agent, kandi free agent nta kibazo aba afite muri rusange. No kuvango rero ikipe ya Rayon Sport nta byinshi nayivugaho ariko ku munsi wo kuwa mbere kabisa turatangira twiruka mu miriro y'abanyamahanga irimo kugenda ishaka. Hari umunyazambia nababwiye yuko irimo kugenda ishaka umunyazambia, nababwiye yuko irimo gushaka umugande kabisa ukina nimero 10 mu gihe uwitwa Destiny Maranda byaba byanze. Wana kabisa ibintu byaba bikomeje kugenda neza cyane kuri uyu mugande ukina nimero 10 mu ikipe ya Vipers. No kuvango rero ikipe ya Rayon Sport no kuri gatatu igiye gushwanyuka, ikipe ya Rayon Sport igiye gushwanyuka cyane no kuri gatatu. Uriya musore mwagiye mwumva cyane ngo ni musore, wana musore ukina kuri gatatu ushobora gusimbura umukinnyi witwa Bugingo Hakimu. No kuvango nawe baratangira kumuganiriza ibiganiro byimbitse, wana kabisa ibintu bigakomeza bigenda neza 5-5. Nkuko rero abasore b'ikipe ya Rayon Sport n'abandi bayandi makipe hano mu Rwanda bari mu biruhuko barimo kugenda bajya mu biruhuko neza 5-5. Abasore b'abarundi nta mwanya wo gutakaza. Noneho witwa Ndayishimiye Richard yavuze ati nta mwanya wo gutakaza, ati ngomba kwigaragaza nkereka umutoza witwa Afahami ya Lotifi yuko nanjye ndi umwe muri ba nimero 6 beza kandi bashoboye mu ikipe ya Rayon Sport. Ati nari mfite urugendo rwo kujya mu Burundi ariko ndarusubitse, ntago nzajya mu Burundi. Ati ngomba gukora cyane. Ubu ngubu abasore b'abarundi barimo Bigirimana Abedi, barimo ndetse n'uwitwa Kirongozi Bazombwa, barimo Ndayishimiye Richard n'abandi ba Frank bose bakina muri za Gorira. Abarundi bose barimo kugenda bakora imyitozo ku giti cyabo, imyitozo iri individuelle, bavuga bati reka turebe yuko impinduka zitazaduhindukiraho mu makipe dukina nayo muri rusange cyangwa
byose dukiniramo gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane, ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri byose TV. Wewe wakanze subscribe ndagushimira cyane, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru n'iburasirazuba, wowe kandi uri mu ntara ya gatandatu, ubwo ndavuga abari muri Amerika y'amajyepfo y'amajyaruguru, ndavuga kandi abari muri Canada, abari muri Espagne, Ubwongereza, Ububirigi, mu Bufaransa n'ahandi hose hagiye hatandukanye, mu Bushinwa ndetse ni i Dubai. Hari abantu benshi bagenda bakurikirana byose TV. We rero wakanze subscribe nawe utarayikanda, ndabashimira cyane. Nawe ureba ikiganiro cyose kikarangira ufite amatsiko y'ikiganiro uko kimeze ndetse n'ibirimo kugenda bivugwa hano. Ni breaking news, ni sport update, ni byose TV, ni Olivier Reporter. Ewana kabisa, ibintu byose bikaba bigenda neza gatanu kuri gatanu. All Rwandese ndetse na all diaspora. Ewana kabisa, turabakunda cyane kandi turabashimira. Ciao ciao.